بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Yari na isab kita niyo mga palanggungan si kami Islam. Jaman na to ini waktu lang tasin qabla al-iftar amoy hari parumatong impagbuka sin kita niyo na kita niyo mag bisara parkala ikarayaw kato taniyo tungod pa pag-agama insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya aun mahampit na tulong ta hari parumagpak kita niyo pa amoy pag utur na to atau pag buka na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biyaon waktu tukbal ko ka ini pindo ako ini kapatot muna sumalam kado tanim kalito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palanggon ha kami Islam kami masingor ko kalasahan lang tabi ang mga waktu na kapin kamo biyaon ari para matungin lang ta waktu pagbubuka sing kita niyo. Alhamdulillah mga palanggon ha kami Islam adlaw ini biya ikaw kawan tag upat na katon si pagbuka sing kita. Aruman ini sumod na kita pagkawan tag 5 sinamon lang ta pagtarawih sing kita. Magkulang maglawi mga lang taring upat adlaw pa rin may adlaw na kumaning pagpuasa sin kita katuan mamay ng bulan Ramadan. Ang sabi ni mga palangon na kama Islam na masing-masing kita yariha amuin alhamdulillah alom sin kusog iwan lang talasig amuin diubos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sa arta kabuhi nikmat takura ini sin Allah ta'ala haumat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mangbayan insyaallah subhanahu wa ta'ala na ingkabuhi ini bios kato sin Allah ta'ala masing kakusog mausal ta mo in pagtaat para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta umanib iwan lumayo ding haunong na pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabihan na sin ari mga palangon ha kami Islam na mo raway ni in long tamaksud sin kabuhi sin kita di hadunya amo ray mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa yari pa kita habulan Ramadan masing-masing on papilay adlaw ring pa nakapinding habulan Ramadan lang tayo adlawan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan atin niya makontinue in long ta tuyo iwan taw kasi singkitan niyo hay ng ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala buko na jadi Ramadan sa kitawaan sin tahun iwan sa katiyawaan sin pangumulan sing kita amuin alam kita nang ibadat patong na bulalamin sa mga panahon na kama Islam na long sin mga sila kabtangan sin mga salafus salih na kaunay na kinila na long nasangi manusia di sal kaum la yarifun Allah illa fi Ramadan sangi na manusia lang sin mga sila salafus salih amuin mga manusia di sila makakila pa Allah subhanahu wa ta'ala maningkan suway na bulan Ramadan wala ya'budun Allah illa fi Ramadan damikian sangi na isabding kanila hindi sila magtag-ipon pa Allah ta'ala malingkan suway na bulan Ramadan. So in kita mga palangon na kama Islam in Ramadan bilang lang tabiya pag-trainingan sing kita niyo pag-unpatan ko totoo sa pagmahilan pagmahil nung ikatuan di bulan Ramadan supaya mabiyaksen tiap-tiap ang katawang kato na magsabar magtahan sin uhaw hapdi iban sin labi luwa amuin lang ta pag tahan ta atau pagsabar ta sarta kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala bang kita nabiyaksa di bulan Ramadan magsabar na labi luwa hapwas ng Ramadan niya tumay ng takapital hati niya tubang tahaon na partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mari-mari mas-masiing kita alhamdulillah ding amuin lang ta adab amuin sin pagpuasa na bisara sing kami riha ini in lang ta miabot ta kami pa amon hikahang po katwa na sing kahapon. So biyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palawon ha kama Islam pagsawsawan sin kami masingor ko kalasahan in nakapinding ha mga long tamin pangadyan sing katanyo paliharan sin amuin adab sin pagpuasa di bulan Ramadan. Dahil mga adab na sambot diha inilaw na ta'jilul iftar. Ta'jil al-iftar. In lima bay, sampai sing kahapon iban na sin pilay adlaw rin ang mga lawng ta pag-lecture sin mga kauruhan diha
tampat mulya ini nasabot nila inamon paliharan sin laung ta pagsahur aturan sin pagsahur atin na naraat kita si Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta piyag marayaw in subay tarasawon ta in pagsahur atin na tarasawon in pagsahur amo in laung ta sa kurang-kurang amon di ko isab laung ta biad agbus malate amo in abutan sin pajar katuan bayad to kaki Tinya papipitunin waktu papipiton waktu pajar. Correct. Papipiton na katuan. Natin amo di maning ka term ha. Tinya papipiton in waktu mon pamun pagwa sin pajar supaya makawa min sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang biadin siya magsahur. Hadyaman day masing kasahabatan niya. So ang biyayad to isab in kapipit sin waktu paamon pajar hatungod pagsahur di isab hapag laung ta pagbuka opposite isab katuan lawan niya isab atin niya isab ha ini law sin mga ulama ta'jilul iftar suway isab laung tabiat mga ano sabi sinukan katuan ta'jil atin nabiat mga sauton ba ini pasamton sauton atin niya amoy in saruon doon kaw muka bang mo laung takyatilasan na iwan natanto mo na bat in suga timogum na amay di maksud naman ta'jil atin nabiya dagos paamoton ba ini atin saroon doon ka walang ta magbuka bang pagkita mo labi luwa biya mga laong tayan ko mga laong ta kapupuan na mo kikita niyo namun suwangan iwan saddupan katuan kikita bang haunoy namun skyline niya on kikita nila tod biya din tumugumi namun suwa biya simahapon kakitaan subhanallah mga kapupuan katuan kakitaan mo to among biya laggo uno ba yaon madto na biya lumurok mon paamon laung tasadlupan yaon na inyat to magkatato din sunna mga palangon na kami sam kana jajajakahan mo yan imalok na kapag mabukaan mo yan naman jari pag kita mo yadto na biyan timogom insuga sampay na lawa na katuan pag lawa naman yadto manjari ra ko pinaming baso asan ataw ki makawa ko sa bukbigi hulma biyan pag tugom naman magtuy kaw muka amo yadto in sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin ta'jil al-iftar. So waktu al-iftar wa huwa ghurubus syams wa iqbalul lail. Atina in waktu hipagbubuka laung sin mga ulama wa huwa ghurubus syams. Amo na in pagtugom sin matasuga wa iqbalul lail sarta pagsuod pagbak na sindum. Katuan subod na sa bindum. Sa pagsudlap sin sakayan pag tugom sin suga magtuy na isab in dum bumuwa atin sa public amo yan mga palang so indakan kato sin Allah Ta'ala tungod sin pagpuasa atin na dahil kagwa sin pajar dito ko ta magtangka pag-uwas lang sin Allah Ta'ala summa atimmus siyama ilal layl pag-uwas lang sin Allah Ta'ala juko pa niyo in pagpuasa niyo sampay pasumod na indom. Yung pagsud sindom, mga palangonara may Islam, amo na in pagsadlop sinsuga, paglawa naman sinsuga, amo na yan tumagna in pagtagon dom. Beto ka to na magkulang maglabi. Hati dom na yan to. So amo yan to mga palangonara may Islam. Biyayat din hantang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magbuka. Amo yan to. So way dapat pagkain kita umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuway kita makadhasun na niya. Sabab na sin suntuan sin kita niyo sa rayaw-rayaw tungod pag-agama. Suntuan in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Law sinallahu ta'ala sa munal to ding kaunan niya mon kanyo Rasul sinallahu ta'ala na uswatun hasana ay qudwatun salihah. Artinya suntuan niyo sa rayaw-rayaw. Hatibayhu ansin ibadat niyo manahut maaslag kawa kamo lang taupihan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena siya in labi nakaamu sarta nakaamu hahinang pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sumawaya ko makaamin pagibadat mo hinang asuntuan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakatan sin pagibadat mo manahut maaslag mga panangonara may Islam suway Nabi sallallahu alaihi wasallam in singuranta so amoyad to in Nabi sallallahu alaihi wasallam biadi in siya nagabuka bihadin hantang niya wa qala sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-laila min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghuribatis syamsu faqad aftara as-saim. Ada tu katuan. So laung si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila laung na artinya sumud na indum diha ini sarta manay kurinain adlaw riha ini nagisara ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ang palong na si madluk na insura bunal tuod na buka na in magpupuasa.
Hati niya, makabuka na, atau muka na yung mga tao magpupuasa. Bangso pa masimod na indum, na naikuri na in adlaw, bima na simod na in dum. Bang simod na indum, na metas na da, wati mo siya mailalay. Hati niya, pasok ko pa yung pagpuasa niyo, bang sumod na indum. Pagka simod na indum, ayaw na ko magtakad, suwaylong mo ka na napos sambayang isya. Ba't mapahala sa yan, namon late, namon mag-suffer ko itong singi para sahan. Sa hati na amoy din namon kabayaan mo. Sabab na ipanghati mo, amoy din labi mapahala, nabukon pa lang kung haka may Islam, nalaong kao. In labi mapahala, amon magad kawa aturan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagtugom na mayan, go ko magtuloy. Amoy yan to in kabayaan ka to sin ara mata. Ha? So, biya nagpus matawad ka to, hindi hay ni. Sabay kaya baita, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam وقال Abu Darda radhiyallahu anhu thalathun min akhlaqin nubuwah. Law hi Abu Darda radhiyallahu anhu tulong na ini daing ha mga pangaddatan sin pagkanabi atina pangaddatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hika isa ta'jilul iftar, hikarwa ta'khirus suhur, hikatu wawad'ul yamin ala shimal fi salat. Bito kay. Tinalong sin Abu Darda radhiyallahu anhu tu ini ding mga pangaddatan sin mga magnanabi. Katuan pangaddatan nila. Hika isa ta'jilul iftar. Amunain sauton saruon doon in pagbuka bang tumugum na in suka. Hikarwa ta'khirus suhur. Ding mga addat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amu in tarasawon ni isab in pagsahur. Demikian ding hakato ding mga pangaddatan wawad'ul yamin ala shimal fi salat amin pagbutang sin 5 tuo hababaw sin 5 lawa hapag sambahayang. Katuan atin namang amun timitindog kaw atin niya hibutang mo into doon hababaw sin 5 mo bukon pa bariskat mo kagilawa in upambyang kagi. So amoy to in sunnah akhlaqun nubuwa atin niya pangaddatan sin pagnabi. Amoy to mga palangwan ha agama Islam in kabayta di hayni law si Nabi sallallahu alaihi wasallam wakala Amr ibn Maimun kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra an-nasi iftaran wa abdahum suhuran. Kaya baita Amr ibn Maimun law na inkaunan sin kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita ni wa mapalagon ha Islam mangbiyari ni kasahabatan si mingud ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sab sila ini insa suok-suok sarta labi na kaamo himinang sin sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuring kasahabatan hangkan na in Nabi na mayta fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta gato wajib kamu suway manggayong nga sunna kakahinang kulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian manggayong gong naisab kamu hasunna kakahinang sin kasahabatan ko labi luwa amun upat khalifa ini upat khulafa'ur rasyidin kaya panduan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar Siddiq ya Umar bin Khattab hi Uthman bin Affan iban hi Ali ibn Abi Talib katina radhiyallahu anhum ajmain amun upat sila ini labi luwa suway na to hinangon suntuan ha kakahinang tungod long tapang ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sabin sila ini in labi in sub iwan baya maningod singod hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabay kaya baita in kaunan sin kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asraun nasi iftaran. Hatina in sila na namun sa biskay katuan ha sa amot masamot mo tataw ka tawsugin namun asra ini maus okay maus sa us na manusia dahil mga manusia magbuka. Hati pagtawon maus bukon mayroon pa bukon pa wakti bubuka. Atinya pagtugom naman sinsugawen sa putakain na magtoy sila muka. Amoy adto yung kasahabatan. Bukon sa law ta maus way pa niya mabutin pagbubuka. Law ta mga puwas asar yan magtoy na sila law ta muka. Bukon biyayad to. Sa pagawin hindi atinya maus sila magad hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mayta pagsugom na mayan magtoy sila magbuka. Amo yan yung kasahabatan. Pagsaot. Okay, magsaot sin wakto. Amon lang ta wakto isama mo na kaamo. Katuan amon pagsaot sin wakto. Okay. Wa abtahum suhuran. Sabay kay way ta in sila sablaw na sa lalay na. Katuan.
hapag sahur isab. Atin ya, yung pagtaon ni malalay, amon tara sahur ni wakto. Amon bukon sila dito, amon ha, laong ta, way pamyamabot, laong ta mo in sunnah hipagsasahur, biya mga sagambuk, payat to na magsahur, bukon biyayad to. Amon masuok, nasa yung katuan kain ha, pipipit nila in wakto, madto pa amon maray na gumawa in fajar. Amo yan to in paghinangon sing kasahabatan, natin na paningod-singod, sarta pangagad, hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biya katuan mahaba pa ada kala di biya mga makuha nila mun kuan matuan pa ini ang bukod ni mauto so biya nagbos sa okay. So dihay ni mga panuham sam. So kaya ita awal sa hukuman din di. Dihay ni si mga ulama. Awal sabyan na lang ta ada kala isa pagkabi mga katuan labi dawa kung kita hapo. Sambat ko kain na kung di ta kakita namon pagtugom sin suga na undeng ka to yung pangaratita timotugom na. Sabab simbaya ta mga dasun na law ta timugom na bedto. Atinya magtuy kita minom magtuy dayan. Muka magtuy. Pangadasun na. Sa inyat mo pa marayaw ka na bukon ka yung naguno, bukon ko lang may nabos sa tinya simulan. Sa mabaya ko makakawasin sunna sinabi sa impang hati mo timugom na. So nasakaw. Nasakaw sa biyayan magkasa kita. Ada kala mga inilusta biyan lang ta sa di ka to na magtakad simbang. Natuan na on waktu isab nalawang man imbilal o nakapagbang habukon pa alawang tawak to impanghati mo sa wakto na magtoy ikaw minom at tawakan kimon magtoy ito na una mo lang muna timo gumenso ka. So dihay ni mga palangwan hakam Islam on di hukuman aturan beta kato sin mga ulama waman janna asyamsu kad ghuribat fa uftira fa aftar wa hiya lam tagrub fa sawmuhu sahih wa yumsiku hatta tagruba fa innahu mukhti'un hukmuhu hukmun nasi. Amo yan to. Isiyo in nakahuna-huna siya in panganali niya atin niya bat in sukalawng na mga timugom na pag-uwos na miyuka na siya magtuloy. Sarta pagbuka niya yan to ay pagkita niya wala pa to'y katuan timutugom yung suga wala pa si masadop yung suga laong sin mga ulama pasawmuhu sahih in puasan niya atin niya kugdanda na kaamura wayumsik sarta humunong siya magtuoy ay niya natuyon in pag-unom niya in pagkaon niya pag-inom niya sampay tagaran niya amon tumugom na to din suga pa innahu mukhtiun kana in siya nasa siya hukmuhu in hukuman sin pagkasa niya hukmun nasi hukuman sin tao hati niya in amon hukmuan sin pagkaon niya amon nakabatal siya at tawakan nakabuka siya way pati mutugom yung suga biada hukuman sinta ulong na amon na nalupa atuan nalupa. So in Allah subhanahu wa ta'ala kaya ta ha kuan dengan mga ruwaas mga silabar iman na jaman na kauna kaya ta sutul Baqarah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana o Tuhan namo ando ay mutod kami dili persiksaan muinha parkala nalawong kami ibansin nalupa kami parkana nalupa kami ibansin nalawong kami hatin nabukon namo tiuod na amuyad to na Allah Ta'ala hawala mo tiuod sarta nalupa kaw di kaw sinallahu Ta'ala siksaon mga panahon na kamestan iban di ko pagamahan si mahasud si Allah karna ini kaw nasa kaw nalawong kaw diyan kara sa rin paggamang sa sing kita magkalawong magkasa. So amuyad to mga palangwan na kama Islam in dang ta dayng mga hatin na hukuman bangkaw lang ta nakabuka huna-huna si pangatayan wat daw mo mga timutugom na suga uno ko ti wayron pa na hunong na magtuoy ay nakaw long ta continue minom takad nakaw sin sumadop suga pag sadlopet to ang pakaw long ta muka magbalik insyaallah taala yati maapon sin Allah taala kay mo inamon kasaan mo yat inshallah amay to katon ini mga long ta adab ikaw na demikian long ta dayng mga adab bihan ma yustahabul iftar alay unuin biya mga labi marayaw at tungod sin pagbukaan sin ini kita naman jari bang kita kumalong ta umupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amura kumanlong ta na kamahangan kita makasibo bihan sabab na muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung pagbubukaan nila biha asal amo na in timutubo dito kaula nila biya na sin ni langta amuin ulma na doon hayaon in Rasul aming katagihan niya langta asal
amo na in rutab pag ano niyan. In rutab, amoy in ini kuan palong ta. Amoy bukon patod hinog ba in kuan yon. Ang biya kato di biya along niya maribalang no. Maribalang no. At niya aun pa rito biya pait tiu sinamin kuan ito bunga iban imo bihan. Sa inid to maraw to dito in yadto ha baran. Kita lawi-lawi na amin bang kita biya mga nakalalabay nagsandal pagkaon iban sim pag-inom. Amo totoo din namin labi marayaw bihan dahil ha mga ini pagbukaan sa amrakman hakato na biya oy runtod kita maka ini kawa si mga biya special huma yang katulad rutab. Hulma dato siya katansin hulma lumaway siya ring habihayat to. At niya biya mga biya paghinog ba yang pa siya biya mga amin tumag na himinugyaon nyamad to ang wakto amin naghahangotod na inamin iwan sinamin bulak biyan yon biyaning niya pa ubos siya to inhangotod niya man to ya buwan na siya. At yan pa ba himinog siya bukod na mo ng taon unong taos ungin na mo laga bukod siya laga na amo yan to nalaw niya bang sa pamaway kawaakan na bihad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam madto siya patamar na in tamar lang ta amo inikwan na to siya hinog na to siya laga na diyan na sila magkaramarikato diyan na sila magkaramarikato amo yan to nabang di lang ta biasing kita na tuwig hagpay mamarahinad to. So sa kaulola in parkala sinamoy ini amin pag iftar ini bukon sa to amin magpuspusan kita magkaon. Bang manad ya tumabatal inamoy ni kwanta inamin pagpuasa tayad to. Sa ta amin sa auton siya amin pagtugon sin ini matasuka. Bihato supaya makawatay namin kalagbuan dahil amin mga hinangit to. At dapat masabit magtuwin pa. Ini karayawan. Sababi niya to katantan, pag tun mo naman palawm sin unuyaon, na magtuwi na sambot na karayawan sin ini hambok nagpuasa magtuwihan. Namo yan to. Buko namin dumada kita magtuwi limingkod bihan ang tulawan na yung pagkabot na sin pagkaon, na bukon bihat to. Rasul sallallahu alaihi wasallam amo tulong ta piya kita niya kato, piya kita niya umat niya tungod sinamuin pag iftar. Beda ba sing kita yan? Ang mga breakfast ko may naat yan. Bukon saan lang ta amin heavy breakfast. Bukon. Makaan bihan. Pagbati mo rin hatukan, yung pagkaon mo makaan day sab. Makaan. Matubihan. Di man jari pasa mo na sin pagtuog mo yan to, way pagkaon mo, biasa ko ito puasa. Kada breakfast yung pagtawag pagbuka dahil sa nagpuasa ka sindum pagka daw breakfast yugaan mo yung pagpuasa namo yan to naman dyan ibang wayroon nasabot ito katantan nalong niya amin marayaw imbya ununo na maymo bihan amin kuat sa mablong niya in maymo iyan hikarayaw to habaran amoy in manuito yan harap palong sin palong sin atay inatay di katon bukon jantong atay rin liver ini katon na amot tulong niya asabi to sa kaulawla ini sumapat inamoy in pagdakan sin ini kapanyapan halom sin barantayaon amoy bang ibarat makina dumakan limikot siya marayaw pasal sinamin maymo ito. So, ka-advance na Nabi sallam katuan na tungkol nakita ko aun sana amin biya mga tao aun biya mga sakit niya jantung magka-kuan siya biya mag high blood ay ano ba yun amin biya sin sakit diabetes ati ko amin butangan sin may unon na may ikaw paragan sin dila yaon ibutang na jaron bukon tunon kita ko bukon tunon na yung mga sila mga Arab lang ta nakaunad to inambuk kami bunga tamar yaon manukayan sila magkaon sinambuk da sabi ko tanong larwa ba sa sindila at niya amon fluid niya to katuan niya tutunon nila maglamo diwan sinamin laway tayaon namotin tunon mo hasupaya in baran mo ito katantan marayaw inamin dakan sin kuan ito palam sin pamaranan was kompleto na ito katuan nutrients katan ito cukup siya sin kaunahan sila mo baranta nabi ating ini ang pain kita bukon magpuspusang kita bihan magkuan na mabigla intiyan ta katuan bigla
At inain ka to, dimirit sa magtuy-tuy pa amin kuan. Mahinang siya magtuy najis. Ang pain sila bukon, di mahinang najis. Dumakan siya marayaw inamin ini makina simbaran tayaon. Katantan, kapanyapan. Nabihatin biya mga ini, deng mga ini piya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo tungod pa pin pag iftar magtubihan. Na amoy tulong ta. Sarta biya ita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod long na simpagkaon mantubihan, iwan na simpag-inom. Aun di siya biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdan niya riwayat din ka na no ini. Biya din ha kawakan ta kitab Tirmidhi long niya qala sallallahu alaihi wasallam ma mala ibni adam wi'an sharran min wi'a'i batni. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Nah, lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni tinya panghindo ikato tanyo tungod pa amin parkala bukon tanyo ini biglaon long sin bahasa inamin ginawaran na to nagsasandal ding hapdi pagos magtuyti pagkaon in pasurun palaw simbaran. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon laung niya ini hipuon sina nakapuadam luluunan. Sangi luluunan amo na laung niya in luluunan sin babat niya. Amo ni luluunan sin babat niya. Na banghan jabis tahon sina nakapuadam in tungod sin pagkaon. Amin lukaymat lang ni bang siya kumaon at inejama sin lukma. In lukma ini amin sabiya na sinalita amin tuko lang may yaon. Potong tas Buko namin biya kuanon bihan. Kumkumun bihan. Kaon kay banang sakpo pun madto biya kuanon. Nabiya katuan ay magsungiting kay wana. No. Namo na. Biyan tutod. Reason natin na kumakoto 3 fingers biyan. Napos biyan. Nabihan tin pagkaon sin namin kuan natin ya. Intiyo-tiyo yan, tumarayo indakan sin pagkaon palong simbaran. Iban maluhay katuan daw ta digestion. Naramik yan. Bihan. Amo yan to. Na beta ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang laung niya bat subay at tuluunan namin luluunan ito na in maksudad jaroon bang mayan laung niya amoy ini hikatukayan sinamoy in hawakan niya yung timindog marayaw timindog buntol amo at namin maksud niya at inihipag pa kuan hadyawihan biya na sinagi ko kaya balikan kubihan hipagbuhi sinamin makin halom simbaran mo yon amin dumakan siya marayaw. But umandar umandar siya marayaw. Special booster supaya badag boost mamuhi-muhi ang biyan naman. Naamon. Nalaw niya bangsaw pa mabatoy rapat bat subay tud siya luunan. Nabahagi unyo long na magto. Bangway rapat bat subay tud siya luunan batoy sab dapat subay ra siya luunan. So ini advice na biso ano? Advice ni ka. Na pagka siya iniway rapat subay tud siya luunan. Pasura luunan. Na bahagi un mo lang niya magto. Sulusun li ta'amihi. At iniya hinang kabahagi niya pagkaon. Wa sulusun li sharabihi. In hikarwa kabahagi bihan amon in pag-inom niya. Ini hikato niya sulusun li napasi. At iniya subay dihilanta inamuin hangin bihan sin ginhawaranta. Hasupaya batin baranta ini magsudsan ini aliming kuan palawon sin mga awkat tayo nin tuwik in hangin aun sayan magkuan bihan biyan to amot to nakakunahan niya yan to inamin yan to nga inyan lang ta dahil nga mga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaso taniyo pag-ayad yan to sing ginawaran na to asupaya amuyin makatutog kita himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya madawhat na to bihan amin sa lago-lago ini dia daot na to amin may maksud na to amo na yung pahala sa lago-lago kabulan Ramadan so sa kaulaw la inang katan sinamin hibal taron hawak to sin pag ini puasa ini amin wayroon maksulon tarugaing ding sin amuin karayawan kakahinang kabulan Ramadan bukon parkala pagkaon bukon parkala pag-inom bukon parkala uno katantan amura man na mga yan katan lamod siya parkala di marakan siya lima lamod alaw man sinamin pagpuasa tabihan pagsandal ta pagkaon sabab way rapat suway ra kita bihan magbuka suway ra kita sumahor suway ra kita mga kaon bihan hawak to amin ta kabunahan simbaran tain biya mga uno-uno na
ini dauton sing ginawa lang ta. Amo at mga katotay mga oran na Islam. Mura-murahan in mga ito katanta, amo in matay man na ito, marayaw. In kami ini bukun sa ito mga magkuhan kita, mag-control kuhan sa inyo. Mamaita adya kita, bang uno yung liawayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab na, biyan siya niga mo kain ha, sambil nasabot mo, in Rasul uswatun hasana. Siya na mapatutun upihan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha kathira. Mga sila amoy nagmumuhot ini dumamaguno magini dumamag hamatungan ni Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana yarjullah sarta amin dumaraot iwan sumusukat singkatan kababayaan niya kasannangan niya adlaw gana kana nabihad ti namin maksud niya na sa wabiyadto inmano siya habiyad ting kahalan niya ini bangkaw makaanim pamaranan mo na matao din sa sabot-sabutan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bihan nawang ito amin dukaing ng parasahan mo dukaing ng pananaman mo mag-aruroy na bihan naman ito mga totoo mga oran na aram Islam na duka sa banjari mga pananakami sa ito na nasabot siya ng guru kalasahan inamon lang ta bang unong sa rayaw-rayaw lang ta panagnaan dahil mga kakaon hiliun ta palam sin sumud ta waktu kita magbuka inato sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ininikatan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang tagaron tanto ikaw ang tsakato sabay ta na amoy hinan si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang niya nahinan insyaallah ta'ala amoy ang labi marayaw so amoy ito mga salta kaya spend na kato siguro kalasahan in mga tagapaiddahan bang may ta ulma atawa tuwig ay namon lang ta panagnaan pagbukaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ini manunjoki pa amon lang ta ka-advance ka si panghati si Nabi sallallahu alaihi wasallam katungod sa mga lang tamon health benefits pagtabon ini amoy uno-uno na may karayaw ikapon ko haday kalangan ko tungod si namin pag-inom wala to biya mga nasabot yan damit kami sa ning pag-inom yan biya baita kato sin Rasul bang biya din karim pag-inom law niya masulma amassa wala ta'ubbu abba bang kau mag-inom sin tubig inut-inut pasuron mo palawm sin gaunggang mo bukon mo lang itong habon nakita ko yan amon ibusog ka dyan kagin wala ta'ubbu abba imbayta niya masulma amassa di sup-sup-sup-supon bihan pasuron palawm bihan inut-inut pagkakukun naman umuman doon kato naman di nakaw magnapas sabab mo na aun waktu amin lawm simbaran tayo aun waktu nagdini magpikit bihan nabang waktu ini pakawasun in tubig palawm bihan aun waktu bigla siya maukap napagdato amin ini arakakin tubig bihan hati niya kuanon na siya muna ini mabasa-basa biya nakakahakin pagbasa-basa kaniya maukat siya inut-inut bukon siya sabang siya mabigla ada kala pag-ukat yan ito magpali na makabak ko sakit nakita ko yan na pagkakasumudin ko nito palawang marayaw ini ni kuan niya marayaw in parasahan mo biya ang saan tao pag inom niya biya siya kumulang basta niya may parasahan makananam niya parasahan kuan mo mabigla ba katuan ito na pangindot to dito si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ko na sabutin. So alhamdulillah nasabot siguro para sa nito kung sila mong tuwig. Na kita gawang init mga pala na kami sa manong jokes na namon lang ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam atin niya ding mu'jizat niya yan. Atin niya Rasul sallallahu na advance siya panghati tungkol mga biyahe. Lang ta in mga doktor biya on lang ta na nakaingat na yan lang ta hawlian na ini. Katuan ara po Nabi sallallahu na kauna pa kaingatan niya sa sabnay na iban kuan in tungod sin medicine Islam in nakatagna mangka magurong history panaglaan Islam panaglaan so habawak to na discover in medicine na in medicine dark age pa in Europe dark age pa in kuno Milikan iwan sin uno bangsa halom sin dunya ini dark age pa si magnahaw la sa mga Muslim okay Islam ang mga Arab so amoy ito mga panahon Islam na nagyanday mga doktor katon na may tabang amon minom ko sa matubig na magtubiyayan na biya dagbos ikangi ito liver katon kakangi liver mukhang dumarayaw ang kan na biya ito atin na was biya ng katon minom katon beto katon na mukha namon lang ta uman biya biya amon pag-inom sa mga biya namin unsa lumakong kad mga diok biya ni pag-inom
Oo, bukong bihag So, to. ang payan ni na kukuantan ka to kaya suray na sing kita ng batan, ng biyadiin. Nagkapin din ka to, nga bata-bata kita rin doon sa magpanayam. Kumawa bihan akon sa ina ko na picture yon magtuy toson bihan mo. Ampin pagtun mo yon pagamin ko ano mato ang force sungod palawon, force, kusog madto bihan. Sa presin hangin maka. Biya siya hitud madto palawon correct bihan. Namo siya to. Na pagdami nakakak madto bihan na. Yan lumaway in tubig marayaw, makaan siya. So yan lingkat sa Panginoon sinara makato mga palawon nga Islam. Na hika lang ta sumuno ding mga adab sin pagpuasa mga palawon nga Islam ad-du'a inda al-iftar hatina in magdua kita. Pangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala hawak pukaw magbuka. Ini yan ding mga sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natin yan bangin kaunan mo rin mga tao masumagdua na kaun ko pa amuin lang ta amuin syara sin akam Islam. Labi nuwa di haamuin lang ta pagbuka ini na ini lang taon to dalil may ta in Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to siya magbuka magpangindua siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may ta in pagdua ini subhanallah ini lang ta rin mga akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga panahon akam Islam disa imi da'watun mustajabah. Ha mga tao magpupuasa aon dua mumustajabon atin niya tatay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Amaya to. Wa tata'akkad hala fitrihi. Atin niya in lang ta doon namon in kusog diha ini sa namon lang ta hadis na may takatuan. Hawak to siya mabuno. Hawak siya magbuka. Sa may ta hawak to ko magbuka mga palangwan ha ka Islam. Amon umalok ko mo pagbukaan mo kan na inilaw na panginduaon ka. Sa may ta diha ini insyaallah taala mustajabun sin Allah taala duaa mo. Hawak to ka umalok pagbubukaan mo. Hawak to yan na biya dagbosin pangatayan mo yaon ni namon pagka lang tapatiko po sin pangatayan mo. Sa alta biya dagbos in kesar atin niya biya nawagbag ba yung pangatayan mo. Nawagbag karna sin namon lang ta ya hapdi kaw malamakaw nangandong-ando kaw nga katuan sa bata-bata mo lang tayo hapdi aw ang pag-ano awon sandi makahiwal. Subhanallah ha. So hawak to yan din pangatayan mo wayroon sumud katakabburan. Palang pangatayan mo. Intaw, ihahapdi, subhanallah. Biyarin pa siya makapag-abbo. Sinyaw na siya ng lulunok na. Biyan to kaari. So, hawak to ka, ihahapdi, amon doon na ko ay malok, lang tawakaan mo, subhanallah, yung pangatayan mo, biyan agos nahan sol, ba to ka to? Nahan sol. Muna-muna sing kabuka po Allah Ta'ala. Iwan pagpatiko po patuhan na bulalamin. Pagpatiko po Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawak to yan, subhanallah, pangindo ako patuhan na bulalamin. Karna hawak to yan, mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangindua asin tiap-tiap ang katuring katunyo hawak to kita umalok papagbukaan. Kaya baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa layla likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Akhrajahu Ahmad. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam sabun natuod Allah ta'ala atinya in Allah subhanahu wa ta'ala utaqa atinya magmahardika siya magmahardika siya at tiap-tiap lang ta bariman amuin lang ta diha bulan Ramadan magmahardika siya amuin mahardikaon in bakas nakyasulat ka tuana amuin sila lang ta suko sinarka diha ini magmahardika in Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan tiap-tiap dum iban adlaw amuin mahardikaon niya in ipon niya amun himinang sindaakan niya diha bulan Ramadan dahil nga apinarka jahannam. Sampai beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam siyupatan na walikulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Tiap-tiap ipon dahil kanila lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watun mustajabah. Aun du'a tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan mga panahon ha ka Islam. Atinya sunnat in mangindua kita. Mangindua kita. Kung ano yan to? Before atau after sin magbuka. Diha ini on long tapyaga bisaran si mga ulama diha ini ha katuan. Diha niya daw na wayusannu lahu ayyakula ba'da fitrihi. Okay. Sunnat daw na kaniya in mamung siya puas sin pagbuka niya. Atin na nakaon siya katuan. Nakabuka na siya. Bang tubig nakainom sa tubig. Bang hulma naka susupa-supa na siya hulma. Atin niya sunnat kaniya puas niya minum amon nakabuka na siya. Biasing kaya riwayat Ibnu Umar قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر إن كaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan ni apabila siya mukana in aginiya
harwaan niya atau akan kaptangan niya uwas niya makainom dihan tubig law niya dhahabat zama wabtallatil uru wa thabata al ajru insyaallah. Amo yadto in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag inom niya naman dihayan atau pagkaon niya sin hulma in ari sin Nabi sallam dhahabat zama andu naig na inuhaw. Naig na inuhaw. Wabtallatil uru nabasa na yung kaugat-ugatan. Amon gunggungan mo yaon pag uwas tumakan na pakaugat-ugatan mo biya manghimosog magbalik manghimunit magbalik katuan amon biya mga ugat mo lawng tabiya nagbos limulunok na kimukungkong na pag inom mo ito sin tubig subhanallah buhi-buyaan biya sinamon jambangan kaya buksukan na to imulan pagkita mo biya nagbos manumping-sumping na isabyang katuan na kaya naman kasi may tatakain ang biya din yung pag-inom yato biya yung pag-inom biya sinamon nasabot kain na nagyabat na singko to kalasahan hantang sin pag-inom inut isabin urat tabihayan lang tamabasa sampai wa nagbos manghingusog magbalikin kusog niya mabuhi biasing kain na tagna mga palang kamay Islam so inabi na may talong na dhahabad dama naig na lang na inuhaw nabasa na yung kaugat-ugatan in labi mahal ka diha ini wa thabatal ajru insyaallah kimakkal na timaktap na in karayawan in tumbas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga palawan hakamay Islam in pagkukugkayakan si mga bariman hawak to siya umalop na pabagukaan sampay in Nabi sallallahu na maita hati na in mga tao magpupuasa aun dua kakuyakan dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala lisaimi farhatan ha mga sila magbuka magpupuasa long sin Nabi sallallahu dirihilan sila sin Allah dua kakuyakan ikaisa kakuyakan farhatun 'inda fitri at kakuyakan hawak to siya magbuka na wa farhatun 'inda liqa'i rabbi demikian kakuyakan hawak to niya ipagbak na intuhan na Rabbul Alamin hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala akhirat amuin kakitaan niya tumbas pahala sin ibadat na labi luwa tumbas sin puasa amun mismo Allah ta'ala manuk balikan niya magpakita maun kaniya sin pahala amuin laung ta sin pagtangka na di bulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palawan agama Islam murah-murahan mamayan in kita niyo taufikan sin Allah Ta'ala amuin masing-masing kita niyo hadong pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin sarta dia tulog pasun insyulakan ding hama waktu sing kita niyo iban kabuhi mamayan mausal na tukatan ini hakawayaan sin Allah Ta'ala muhong sin rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin murah-murahan mapapasin pardusan sing kita niyo manahot maaslag dengan sabab sin amuin laung ta kusog sing kita niyo magamal di bulan Ramadan labi lupa laung ta hati niya ing kita niyo umat si Nabi Muhammad sallam umin pera lang kasin Allah Ta'ala insyaallah Ta'ala bang natoy sa maakad in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katanunin sa jakpat ipon sin Allah Ta'ala bang kita niyo mayakad hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta nang ibadat biar sin pang ibadat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hari na ka makasingod sing kusog si Rasulullah makaurol-urol kita katuan na makaurol-urol sa ipag-urol mo tiap-tiap pangurol mo yan hainang sin Nabi atin niya law sin magbabahasa sigurado ha in tiap-tiap tikang sin Nabi na urol mo amon biya tato sin tikang ni hatungod pag-agama amo yan to mga panahon na kamay Islam so katuan mo kami net pa mga ragbos murah-murahan alhamdulillah yato na yung pangadjian si kita lang ta misang biya haupo-haupo sa sumakakunahan to sin kita niyo sabab inya to katantan nag-agad iwan sinamun hikarayaw sin ini ginhawabaran na to pabaran na to sabab na in Rasul in siya bukon siya yan naguno ma ini biya tali ni had in siya layan taqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha so saka inya to katantan din dahil Allah subhanahu wa ta'ala katantan inuunan niya na ito na miyabutin waktu itukbal na muna pa ini muadzin sin kita niyo Ustad Abdullah dito yato pa dito pagdal siya dito Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله